الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami ha Islam, alhamdulillah. Yari kita niyo ha programa sin kita kahawa dumatong in waktu ini insyaallah. Waktu ini dimihil kami pagpatumtum serta pengajian tiyo-tiyo dain hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ambuok dain ha mga gusi binin niya kato tanyo bang nato ini matilo sa marayaw serta kapaganggautaan insyaallah ta'ala di kita niyo kahunitan laung ta dumauhat sin sarayaw-rayaw tutong basandeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ الأمانة صدق حديث حسن خليقة وعفة في الطعمة رواه أحمد والحاكم والطبراني. Beitakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abdullah anak sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nagbaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabda niya upat long niya perkala. Apabila yan doon kayo mo at iniyan kaya pag-amalan mo atawa iamalan mo na siya, iayaran mo na siya doon kayo mo, wala alayka ma fataka minad dunya. At sabab yagto, di na kaw magbutol sin mga kakahinang wala mo napadyato hawak to sing kabuhi mo dahil di ha dunya ini sa kira-kira mamarahin na inupat parkala aming biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisa niya long niya amo na in pagjaga pag ayupot atawa pag-ayad tungod sin parkala amanat piag amanat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan in hikaisa niya. Ikaruan niya amoy in himumungan sa lunal-lunal at iniya di kita magputing. In hikatunya amoy in sarayaw-rayaw pangaddatan atawa pagkatao sintiap-tiap manusia pabatukon maun pa amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nakawa niya dahin ha amoy pangaddatan piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kignot kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-agama iban laungta in hikaupat niya amoy in manusia mamarahi na sadya in uno-uno dahin ha mga bahagi dirhilan sin Allah ta'ala kaniya dahin ha mga rijiki siwo dahin mataod iban sin matiyo. Ini mga palanggungan ha agama Islam bang nato matilosa marayaw in ini kaayaran marayaw mamarahin na kuno laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
ahambok manusia in bihayat to. Sumagawa matarang kato taniyo in tungod paparkala pag-agama aun hadjayan ini panisting long sin bahasa ta atawa panukas uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Karena di kita maka dauhat sin kasanangan deng Allah subhanahu wa ta'ala bang niya kita di kasulayan sin huhot sin amuyin panulay-sulay kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyin marana to yadto hitulahad sing ginhawabaran na to amuyin marana to ini kahugot sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin, biya sin pagdaawa sin kita, laung ta in kita, namarat saya, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, amun in Tuhan na to Rabbul Alamin, iban amun Tuhan na to, way pagtuhanan na to, dugay malaingkan siya, sarta namarat saya kita niyo in agama Islam, amuna in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuna in agama niya iban in kita nangako sin in Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sin Tuhan Rabbul Alamin iban daak niya amon to ipag-iyanon hakahaupuan niya amuin piamarat sayan sin kita nagsabunnal kita hamangayad to kataan na bang ini ni kabaubugan ta muna hambok yan turing ha mga sarat hika ini tutup sin amin parkala pag ini pajatuta sin uno-uno na pardakan kato taniyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala batin mga sila nakauna lima ba sila panukas sin Tuhan Rabbul Alamin dahin ha mga jimato hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya in uno-uno jimato kaniya hambok yan turing ha mga pangadjian kiarin nila kato in manjari hinangon iban sindi manjari hinangon dahin ha mga mapatot na to hatihon marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum kato tanyo sarta tiyawag kita niyo sin amin panawag-tawag lando maluoy dungugon sin mga bang-iman pa-out-out papaghalion kita niyo sin mga pakaradyaan di na to mapatot hinangon iban papagtuyoon kita niyo pahinangon sin puunan dahon na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amon di nato yad tulupahon in katan patumtum sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in katan sin patumtum niya kato tanyo in yad tulukundain kanya bot malaing kanin yad turing ha Allahu subhanahu wa ta'ala nagparman in Tuhan nato Rabbul Alamin haparman niya ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ya kamu mga nagpaparat saya muna imbiya si beta takain na yadto ya ayyuhalladhina amanu ay amanu billahi rabban wa ilaha wa bil islami syir'atan wa dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula amuin nagparat saya biya na sinagin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nangipati kato taniyo dimirihil sing kakungunahan na to duum adlaw iban amuin Tuhan na to babalikan singkatan sin pia panjari niya dahil di hadunya ini sarta inagama Islam amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na maita doon hayan
Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapahati tuod amo na yung Quran mahamulya. Karna amo yanin aga mamattan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amun namarat saya in Rasulullah Nabi serta daak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ni biyaita kato taniyo. Dungdungin niyo mga manusia. Dungdungin niyo in ginhawabaran niyo. Atawa panganala niyo tuod marayaw in hinang niyo magtumari. Idaakan kaniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban sintiang langan niya kaniyo. Suwayat tu dungdungan marayaw. Pangannalon marayaw hasupaya imanusya. Kumugdan na sadyaing kakahinang niya kabuhi niya. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Amuin uno-uno na impaunahon nyo rin ang mga amal nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay nyo tuod yan to titilo sa marayaw. Ya aamur na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin, wattaqullah. Salta kabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga ini, pagpatumtum kato, sintuhan na to Rabbul Alamin, jimato hatimpo sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in panghindo sambil kato tanyo in jimato kanila hawala kimugdan in hinang nila yari na kabiin kato besin ayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran ya ayyuhalladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah Inna Allah sami'un alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalakum wa antum la tash'urun. Suratul Hujurat ayat hambu wa ayat hikarwa. Tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala biya pagtawag ha mga sila nakauna rin kato. Kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lapay na yung umat katantan. Ya kamu nagpaparat saya. Ayaw kamu manguna-una. Ayaw niyo unahi in Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kamu tumutog kaamuin dia akan sin Allah ta'ala subay na kamu raakon ang pa kamu himinang. Ayaw kamu muna himinang sin wala pa kamu naraak. Karena long niya inna Allah sami'un alim. Karena intuhan Rabbul Alamin diurungog kamu singkatan himumungan niyo. Sarta long niya iya kamu mga nagpaparat saya. Ayaw kamu magpaliw sin suwara niyo makataas dahil hasuwara sin Rasul, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban ayaw kamu magpataas sin tingog niyo. Biya sin pagpataas niyo ha antara niyo. Mahita inyad to katantan hikapakpak sin amal niyo di niyo misan ka na naman. Ini jimatu hatimpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha antara sin Umar radhiyallahu an iban sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hawak turimatong intumpukan sin mga Arab deng habani Tamim amoy in pini sin Abu Bakar As-Siddiq long niya in dumarungan ha mga kauman ini suwaylong niya Hiqaqa ibn Ma'bad. Manjari long sin Umar subaylong niya Hiaqra ibn Habis. Manjari pagdungog sin Abu Bakar As-Siddiq singkaptangan sin Umar long niya wayron long niya maksud murugaing deng sin amoy in sumulang kako. Manjarilong isab sin Omar, bukon na kulong niya, sumulang kay mo. Asabab ito rin hamim bisarayad to na in sila
timaasin suara nila karwarwa, sa kaulawla ng discuss na sila karwarwa. Haamin muna wala sila inihima muna ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hisuin mapatut doon hayan. Asabab ito amo na yung kanaog sin ayat ini biyayta kato taniyo ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sindi kita pasinguron ha mga gimato na aun ha antara sin Abu Bakar As-Siddiq iban sin Umar ibn al-Khattab in ayaw pa kalong ta makataas in suwarata pa Allah subhanahu wa ta'ala misan in pa Rasul sallallahu alaihi wasallam mapakpakda in pahala sin amal na to biha nabi adin na baha inji majato ka ummat bihaon ini amoy in langta makalabi na in kabtangan nila dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya sin inbayta doon hay ni law niya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa Rasuli unim pakyanun doon haon di man jari kaw manguna-nguna pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan Rasul qawlan wala amalan wala ra'yan wala fikran di kau manjari muna himumungan dahil himumungan sin Allah Ta'ala iban Rasul di kau manjari himinang magtuy-tuy sinhinang wala papiyangdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban Rasul iban pikilan iban sin amuyin panghati mo ha ikaw sadya sumagawa di manjari adto kita muna in kita subay tumakad ang kanna biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabaan lima jitu bi di mabista in hambuk deng kanyo nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sahingga in amoy in hawa niya magsibu iwan sin amoy in diara kulong sin Rasul dahil hatuhan Rabbul Alamin marikaniyo marikato taniyo kataan amo na insiyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo papasinguran ini ring hamanga ini makabuka longta mapatot na to paghalulian in mga ini katantan sabab bang kita nakahinang sinyad to ando kailo inyad to katan malukpas inamal na to di kita manjari manguna-nguna sabab may ta law niya apabila imano siya manguna-nguna ring haamin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala fa in taqaddama bishay qabla an yashra Allah wa rasuluh isiyo in miuna dahil hauno-uno na pakaradyaan nakauna siya ring hasiyara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul atawa inyad tukatan di na siya tumayma sin sara sin Tuhan nagpatindog siya isang sara dugaing na in sa kaulaw-law niya in maana na doon hay ni annakum a'lamu wa ahkam min Allahi wa Rasulih in sa kaulaw-la in kamuyan lawi in ingat niyo rin ha Allah Ta'ala iban ilawi in ingat niyo himinang hukuman dahil ha Allah Ta'ala iban si Rasul niyo ando kay luno na ba inji matuha waktu na to ini dahil ha mga pagpaayad sin agama Islam pagpayag sin Allah Ta'ala kato taniw katan amin pialatun maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita niyo makahati sin di nato mapatut hinangon sampay nagbanda kato taniw in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati ko baha jimato na imbanda ini waktu na to ini riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة mga palanggungan hakam Islam
Inbanda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati ko waha di matong nahawak to na to ini. Sabab imbayta niya, muna-munain sila, atin po na kauna, di nila kaingatanin maana sin pagyanon pagputing. Di maingat magputing yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta di nila kaingatan misanin maana sin puting. Bihan. Subay na sila, nakakaon, nakalain pa Madina. Bihan. Amuin, nakarungog na sila sinaunin pagputing, amo na yung pagputing si mga munafik. Amo na yung pagputing si mga pasik. Amo na yung paghalian ka to, taniw, haayat, biat bat na to, kainayat to. Ayaw kamu, ayaw niyo lupaha in Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyo lupaha yung ginawaran niyo. Amin tumumtum maun pamindiakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niyo lupahon in Allah subhanahu wa ta'ala, liyo pa niyo yung ginawaran niyo. Na yung mga naglulupas yung ginawaran niya, sila nadto yung mga tao fasik. Amin mga tao, laong niya in luparagos nila Muslim, sumagawa in sila halawang pagmasya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So imanan niya maluppas in amal ibadat nila. Bihan. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Dumatong laong niya in mga patahunan. Hamano siya, hasusungon, mga patahunan, hipo sing katitipuhan. Uno yung mga katitipuhan ini, yusaddaku fiha al-kadib. Amuin kahagaron na sinmano siya, intaw putingan. Amuin kahagaron sinmano siya, intaw putingan. Wa yukaddabu fiha as-sadiq. Yung mga tao mabuntol, amo hindi magpuputing, amo at timputingon na sinmano siya. Di na sila kumahakat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Iban, amo na yung pangandulan si manusya, yung mga tawhayanat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sarta yung mga tao mabuntol, amo na yato intukurun nila hayanat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Sarta lang niya, kakitaan mo na yung manusya. Doon hayan kawakan mo rin hatumpukan si manusya, amo na in mamimisarahan. Mamimisarahan. Amoy in ha parkala sing kamatauran. In manusya ini pagtawagon lang niya Ruwaybida. Kaya nga suhanin Rasul bang uno in Ruwaybida. Hisiyo in Ruwaybida. Atawabya din in luparagbos niya ini. Hilaw amar Ruwaybida. Kal ar-rajulu fatih fi amril amma. Amo na lang niya, in mano siya, amoy in makaludok aturun, in himumungan niya, makaludok, dunguhon, in tabiat niya katantan, may ta, sabab, in katan sulang hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing siya iniputingan, di magbabayta sin kasabunnalan. Bihan. Asabi, tuludo kanin tao, umatod kaniya, iban sinimumungan niya. Sumakawa, amuyat to, in kahakaron si Manu siya asusungon. Amo na yung pagyanon, Ruwaybida. Hati ko ba, kimato na yung mga bihay ni hawak to na to ini. Nasa babit to, kuno na to madawhat. In amin upat, gusirakula binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniw. Amo na in hadis panagnaan siya but na to yato. Amo na in muna beta kato doon hayaon awin mga tao nagaayad sin pagyanon amanat. Nagaayad sin amanat. Amo na in mga tao mabuntol in akida nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihul aqida. Mabuntol in aqida nila.
Mabuntol impamagbog nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sila maghimumungan. Bang bukunda, labay ring haamuyin, piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-agama. Di sila magpalabi-labi. Di sila muna-muna dahil hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakad sila. Amo na imbiya si pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kaw pasurun paparkala, way roon panghati mo hang sulagunun. Way pangirab mo simparkala, di kaw papanood suron. Bihan, min husni islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Sa rayaw-rayaw, pangaddatan dahil haaga ma Islam, amin kaayaran si manusya in pagkamanusya niya, kaayaran si manusya in iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ka-Islam niya, kaayaran niya, amo na in mga marayaw in ka-Islam. Biya din dayaw sin ka-Islam, laong niya, amin tinggalan niya, in unuunan na pakaradyaan, way roon pamusog niya, way pangirab niya simparkala yaon. Asaw biya turi siya lumamot. Iya ayaran niya to sa mayta, bang niya kaya ayaran niya to, kaya ayaran niya yung kamaruan niya, kaya ayaran niya yung kamaruan sin agama niya, kaya ayaran niya yung kamaruan sin taymanghud niya, ini muslimin. Bihad to mga palanggungan sin kami haagam Islam. Na, inyad to, in pagayad, sin amuin amanat kedto, sin sabugat-bugat ini. In amanat bang tayad to, bisarahon, landutod mataod. Sabab ingkatan sing tilawasan sing ginhawabarantay ni amanat. Amanat yari biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to hitunay doon haamin sabab piapanjarihan sin Allah, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. In limata piapanjari sin Tuhan, suway siya in ulinan niya sadya, in kamputan niya hadya, maun pa amin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pa amin daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, bukon harap papagmasyat pa Tuhan Rabbul Alamin. Damik yanin siki manaw manto pa amoy in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sin tilawasan sin ginawabaran na to. In katan sin ununo na anggaw ta piapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin, aw niyan amanat doon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang ini, kaya pangakuhan sin manusia. Ini tungod paparkala amanat, amoy in natilusan niya marayaw, bang biya dinin kaagi niya tungod paparkala ini, nakakawa na siya sinhambuk gusi, amoy in ini piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ito. Inhi karuan niya, dahin ha mga mahinang sabab, sin madawhat na to yung mga gusi na sabot yato, suway lang niya insya mustaqimul khuluq. Hati niya insya yaon amoy in buntol niya hadjamon pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal dayng hapanagnaan biha insya mabuntol, wayroon biya mga liko-lingbod sin ini pabikil niya, sumakawa imaksud niya katan dumawhat si marayaw, amuin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to. Sarta dahin ha mga sabab sin hikadawhat niya, suway siya kawiyul jisim. Hati niya suway makusog in pamaranan niya. Himinang sindiya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in di niya usalon in kusog sing ginhawabaran niya, maun pa amoy in pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay biyeta yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min al-mu'minid da'if. Sibu-sibu yato mu'min karwa, mu'min makusog, iban si mu'min malamma, labi mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mu'min ini kusog. Amo na in mga sila, iusal nila in ginhawabaran nila, maun pa amin pagbatuyo himinang sindaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga hikayat na to, sinyad to, law niya mustanirul aql,
amo na in mga manusia, in amoy in pangannal nila, sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaya, in amoy in akal nila, bihan. Masahaya, in akal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula, amoy in ini di magkalubat lang simbaha sa tabihaon. Yadto sa dyan nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in mga tao, amoy in makadawhat singgusi amin nasabot takain na yan to. Damik yan. Dahin ha mga ini biyeta kato taniw lang niya masunul karama. Amo na in mga manusya nagaayad lando sin amuin kamaruan nila. Kamaruan sin ginhawabaran nila, kamaruan sin family nila, kamaruan labi-labi na tuod sin agama nila. Sabab di sila mabaya kanganan sila in nakakangi sin ini family nila, labi-labi na tuod nakakangi sin pag-agama. Amo na yung agama sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag agamahan ta. Yan. Damik yan. Law niya insiya haniun Aisha. Insiya amoy in jiyajarahan niya. In kulang kabos sin muna-muna in family niya. Amoy hindi niya lang tabunsakon in family niya, jiyajarahan niya in kulang kabos sin family niya. Sarta jiyajarahan niya in arama niya haamuin hasupaya rin makuhila, sinsiyo-siyo mangunguhila, dahil hindi hababaw sing gumiini. Diyadakahan niya yan to. Karena lamod yan to rin haamuin kabuhi sin manusia, in agama Islam, amo na in kabuhi sin Muslim. Suway amad to'y mahinang adat palangay niya. Amin diyara niya, tiap-tiap siya makabati sinadlaw ya o sinini mahina at yaon, sampay pakahapunan, amoy in kia aayaran niya inyan to katanta. Kabuhi niya, iwan sin kabuhianan niya, iwan sin katan amin mapatut niya jagahan inyad to halawom in siya nagjajagahayad to hasupaya di makuhila. Haamoy in laway rin doon masabot in amin nga niya. Sarta lang niya doon hayan in siya hambuk din ha mga sarat atawa mapatot jagahan si mano siya supaya madawhat niya ingusiyad to amoy in di niya papagtingkahon in tungod pa amin kahunahan sin jasad niya iban kahunahan sin nyawalihan niya at niya piya pagtitimbang-timbang niya sibo imbugat ka niya amoy in hitunay in kapatut sin ginhawabaran niya, iwan sin kapatut sin nyawalihan niya. Amo yan, in daing ha mga sabab hikadawhat niya sin amin gusi binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli, in siya, law niya, muaddiyan kullu di haqqin haqqahu. In siya yato tumutukbal sin kapatut, sin tiap-tiap, tahak doon kaniya. Biya na sin hak sin ginhawabaran niya, hitunay niya. Hak sin ahli niya, hitunay niya. Hak sin pangdaig niya, hitunay niya. Hak sin tay manghud niya Muslim, hitunay niya. Hak sin ka-Islam doon hayaw, hitunay niya. Inyad to katantan na makasud na siya. Hambuk yan to rin ha mga sarat sin inihikadawhat niya sin gusi amin piagbin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bangi ini mahinang niya in manusya yan. Amo na yan in manusya masannang hapangatod sin Islam, iban amo yan in manusya masannang dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta muna law niya in mga tao amoy in masannang makuyag dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in mga manusya nagdara sin tu sipat atawa nagdara sin tu kahalan antakuma bi amrillah amuin katan-tan titinduhanan nila piajajato nila muna ring hakatan
amo na hindi akan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya ang takna'a bima kasam. In siya amuin mamarahin na kanya, diin na inkiarihil kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinahita kain na yan to, hambuk na rin dito gusirakula, amuin laong ta sibu da matao diban matiw, jukup sadya pangatod niya. Magjukup sadya, bihan. Gamayan maglabi pa, amuin pangannal niya roon sa mayta, misan da tiyo tuan, in siya makapamahagi pa, bihan. Damikyan, inhikato niya, antarda bima qada. Amoy in magrida siya kauno-uno na in para tungon kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. At uno-uno na kahalan dumatong kaniya. Sibo da inyaon laong ta kakuyakan iwansin kasigpitan at uno-uno na in siya ini magrida sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasawab yadto amoy inibiyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung nisakba sa isabing mga mukmin. In mga mukmin, masya Allah, wayroon malukpas ding hamang amal nila. Ajaban li amril mukmin, makaajayib in kahalan si mukmin. Ida asabahu darra sabar, fakana khairan la. Apabila siya ratungan kasigpitan, magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyad tukatan ikarayaw kanya. Wa idha asabahu sarra, syakar, pakana khairan la. Apabila siya datungan, sin amuyin karayawan, biya rijiki, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad tukarwa-rwa, dahin ha mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsukur, ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin, in pag ni sabar ibadat pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Nasa labit to bangta nahinang na inyad to. Kakuyakan sing kita haadlaw kana amo na imuna muna laong niya amo na in tao na parihara niya na inamanat sinallahu subhanahu wa ta'ala doon kaniya, doon ha ahli niya, doon ha tay manghud niya Muslim, doon ha amuin amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul, amin piyara kaniya, sin Tuhan Rabbul Alamin, inyad tukatan, bat na parihara niya, inyad tukatan kaya bukan niya, alhamdulillah Rabbil Alamin, nakawa niya na imbusi panagnaan. Hikaruan niya, amoy hindi siya magputing, misan di matong na in waktu biya sinamin siya but na to kain na hadis yadto, amoy in mataod doon haon katitipuhan sin mga tahon patahunan dumatong amoy hindi da siya mapinda mahukot intindukanan niya doon ha kasabunnalan amoy kasabunnalan piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mahalin doon ha kasabunnalan yan nakawa niya na yung gusi hikarwa sidku hadis inhikato niya amo na hindi mapinda in pangaddatan niya, ring hapangaddatan sin Islam, amin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sin biyay ta sin Aisha hawak to siya piyang nasubuhan, bang biya diin in luparagbus sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in akiniya sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran. Hati niya in pangaddatan sin Rasul, amurain katan biyay ta sin Allahu ta'ala mapatut urulon sin ipon niya amun hipag-addat amunin addat halam sing Quran katanta yan na nakawa niya na isab inhikatu inhikaupat niya kahinapusan amuna laungta in amuy in siya in kabuhi niya diya jaga-jagahan niya diin na sadya in tutukbalan sin Allah ta'ala in yan matarang sambil biyayta kato sin Tuhan Rabbul Alamin halom sing Quran wa mimma razaqnahum yunfiqun uno-uno na sadya inkiyarijiki sin Allah ta'ala kanila amo hadyain hipag napakanila di sila magtali sin wala doon di sila magtali sinamin wayroon pa subay na aun bihan nahangkan ni mano siya magpakawaap ini problema
amoy tiya tali nila, sinwayroon pahalom sin lima nila, yadto na laong tamya manaw impikilan iwan akal nila nakauna. Asa babiyento makasud sila paparkala, amoy in di mapatut laong tahinangon na sampayin kaywanan malapos sin utang pasalan sin amoy pikilan nakauna. Dahil nga aming parsukuan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mangyat to, na dawhat na to inyat to, kaya ayaran na to inamanat. Dahil hindi ka to taniw, alhamdulillah, sarta inhimumungan na to bunal sadya. Dahil ha Quran, iwan sunnah, din Rasul sallallahu alaihi wasallam, damit yan, ini pangadatan ta, amuin bangaon dapat, di makasulang, dahil ha aming pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin uno-uno na dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin mamarahin na sadya na inyad to katantan alhamdulillah madawhat na to inggusi upat yad to insyaallah ta'ala madawhat na to katantan mga palanggungan haakama Islam mura-murahan doon han timugtubig pangadyan na to haupo-haupo mareho pa sa atin haupo bihan maluhay na to biya mga ini tulisahon atawa tulig saon law tatawa hatihon marayaw kaayaran na to marayaw sa bagtiyo-tiyo da siya ang isang mataod bihan aun waktu na kalupahan tanin kamatauran bihan to na mura-murahan na sadya ang sukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala muna sarta magsukur kita niyo paamuin ini pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan siya wala nari adun niya ini yari naman tiya bibin kato taniyo na isiyo inamin tumayma kanya insyaallah ta'ala na taymaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw hadarat niya na mura-murahan pangayon na to bangman kita niyo taymaon sin Allah ta'ala dito halong kasannangan amin niyo muhot sin kita niyo kataan kasannangan bang na to maurol mga yan to katantan mura-murahan mga kataw tayo mamuran haarang Islam nangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala dihil kato taniwin taufik hawaktu ini insyaallah sarta mga yung kita niyo barakat sin mga ilmu amuyin piatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo Allahumma barik lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi mahyana wa fi amalina Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ihdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma asrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa huda wa afika wa ghina. Allahumma ij'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in wa adhabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka hayaan wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.